Vendedor Manlewana o governo atu coordena o guarda gestão mercado atu hala cobrança ba vendedor sira ho di hadiah Haris Fatin. Vendedor Manlewana hatolia hirakne tambah durante ne fasilidade público nebe governo constrói e mercado Manlewana balum começaat mas be processo manutenção cleur tambah sehing orçamento husi governo. Relação à situação ne vendedor sira e mercado Manlewana husi governo li husi Ministério Comércio e Indústria atu coordena ho guarda gestão mercado Manlewana nune cada fulang vendedor sira halo contribuição ho di halo manutenção ba Haris Fatin sira no bemos. Itulah Hanoi ini para atu hal cobrança para hal osa ni hal manutenção babe Haris Fatin ini importante tebes nebe hau uso para lili ba comércio para bele hatunto que espaço de ba hetni se eficiira para bele hal cobrança ba vendedores sira cada vendedor se $1 ke $2 kan depende ya se eficiira ami lat oena ba ami hein rono order si se vendedor sira tama $1 ke $2 cada fulan ka kan depende ya se eficiira mo bela aturiza se sira lai Hanoi de verne antau Haris Fatin tina melhor mas também depende de liu vai estado lolos quando vendedores ona ne tem que hatamo osan $1 ke $2 por mês ka para bele hadiah itne Haris Fatin até agora Haris Fatin mos athela meu sida maka ita atu hadiah Haris Fatin então tem que halo cobrança neve maka tem que legal ansan buat neve maka safe serte hatene los iridek tutur mainaran halo cobrança tirne karne lai. E a parte seluk vendedor balung lamenta ho pessoal saneamento sira nebe durante ne governo coloca ho di halo serviço atu taumatan ba facilidade público sira e mercado Manlewana tambah la iha responsabilidade. Sama estado tem que lakukan sama cleaner. Sedangkan cleanernya fungsi ya mercado Manlewana la iha. Aku le los nsane. Tambah momento hau mai fansa sang nene cleaner sidak iha. Hawatin segurança dit me iha. Setelah ami fan cleaner na mak fen cleaner ni iha. Mas cleaner nya fungsi ba mercado Manlewana la iha. Dia lo aparte cleaner sini. Haris Fatin sendiri sira la tomatan. Foi so barbara rumranga ya let leto ansine la tomatan. Cleaner ne business aida. Fula inda estado selira kar kawla don hatene. Nebe hato ela ba estado ne ba be Ministério Comercial sebele dale tu mai hare mercado Manlewana. Aminia usu liliu mane ohin na irwa usu kona ba Haris Fatin. Babe hawakar khato ye mede ne ba. Amne usu liliu mane. Hare sira imutin ne Fatin ne murite keras. Labele lore sira imutin ne lansa fali hamne Fatin para. Amne oing ode takadana ba amisira ne be fa ambe permanente na antesenene. Facilidade público sira nebe governo constrói e mercado Manlewana tinang kotuk ne dadang ne balung la diakona ane sang Haris Fatin nebe mak kondisang la diakona bemos la iha no entupido nune vendedor sira iha mercado Manlewana preocupa no husu governo atu hade fali facilidade público hirak ne tambah dadang ne vendedor sira usa deit Haris Fatin privado mebe obrigado tem que selu centavos ron resin 5 kada ema total Haris Fatin nebe governo constrói iha mercado Manlewana hamutuk hat no dadang ne kondisang la diakotuana Abraham Amaral, Juliana Maria, GMN.